কালচাৰ গ্ৰুপ তেখেতসকলক তেখেতৰ মইনাৰী কান্থী নৃত্যটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই স্থানীয় কালচাৰ গ্ৰুপ লাংখন মিছামা গ্ৰুপটিক ৰেডি হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ग्रुप जो है ये हो गया दुरादेवी कल्चरल डांस ग्रुप। बहुत अच्छी तरीके से ये देखो डांस जा रहा है। Ajiganya
और ये हो गया तोरादेवी गौरघाट का दूसरा डांस होने जा रहा है अभी, पूरा ट्रेडिशनल डांस।